درود درآباد شرفنده شهر و گوجدار و کمان ایسا خام و شهران دو جگه نشته تو باشد راب سلامت باته تیم روز بهارم باته که مگرتی مدین باته شرفنده شما گستگی روچا چهار تک گوش داشته تو میمارایش که ما شعری سفر باروا گپ پائیں کہ لفظاں کے باروا گپ پائیں اما شعر اما لفظاں کہ عرب دنیا سر جنان دنیا ملکاں سرگشتان تفارس و ایران و میدم وگن کہ تو سر بیت اچونی جنجالو جیڑ ہانگوں گوستگو ایدم میکرا سر بتا تو امی سر حالا میگا پتران برجہاں بیایت گڑا دی باراوے ای امی سر حالے چارومی بہاریں کہ ما اس طرح گپ کنانے روانے اجدسدو نودو اشتا کہ نیپولیانا مصر سرا ورش کتا اولی رندا رودرت کا او روبرکتے دودمان گونتج کا دیپا دیم بودن نیپولیانا گون وتا عالم انجینئر کارزانت بے پارے زانوگرانی یک مزنی ٹولی آرتگت کو کہ چا آہانی کمکا آیا اودا دربر جا وانک جا و کار جا پچکوتن او اولی رندا یک چاپ جا بزن پھرے سی پچکوتن او اولی رندا چا آمے دا یک روتا کی کشتی آئیے درستان چا مسترین ازمی ہو زانشتی کار المجمع العلمی المصری بزن مصری زانشی بنجائے بنش تیر کنگا ای زانشی بنجائے 48 باس کے تند کہ چا جتا جتا ہیں زانشی و ازمی تکا سیادیش داشت امی زانشی و ازمی زانو گرا امک سیمائے سرا ہوتی زانشتی ہو پٹھو پولی کارانی کارکرت یک کتابو کیے دروشما چاپو شنکو تا زانش تو ازم دیم رئی روچ پروچ ودہ بود السید اسماعیل الخشاب الشیخ حسن العطار ابراہیم مزروق الشیخ علی ابو النصر عبداللہ پاشا فکری محمد شہاب الدین عبد القادر الجزائری الشیخ اللیسی محمود سامی البارودی اسماعیل صبری پاشا وڑیں شاعرہ نام کا شد امی زمانہ گا ما لبنانا نکولا الترک پطرس کراتا ہو ناصف الیازجی ما عراق ابوالحسن الشہاب العوسی محمود شکری العلوسی السید حیدر المحلی ابراہیم طباطبائی و جعفر الحلی وڑیں شاعرہ نام دراوت نوزدمی کرنے میانا لبنان و شام بازیں عرب عیسائی قولا لڈے تو امریکہ بازیں شاعرہ شتو جامع بودن چیزی وحدہ پد وتی ازمو زانشتی کارش بنداد کوتن ای ازمی و زانشتی کارانی بنداد 913 بود تو تا اولی جہانی جنگا ای ازمی و زانشی کاران باز دیم رہی کو لفظاں کی ای کارانی سروک جبران خلیل جبران و آئی امگنگل نومی خائل لقیمہ و ایلیا ابو مازیتن شعر و شاعری دیوان و مجلساں وتی پتر پیت کروئرشو تھی لفظاں کے سان و اثر و امریکی زند گونا پہ صوبہ ادا ردا کو لچھے ردا نوک نوکیں تجربہ کنگ بودن الرابطۃ العلمیہ و الوسبہ الاندسیہ وڑیں لفظاں کی گلٹائیں نگوتن بستمی کرنے بندہ تھا عرب دنیا کا عجبیں جاور آلیا گو دوچارت یک نیمگی ترکا کوشش کت کے سرجمے عثمانیہ سلطانت آگوں ترکیہ رنگا برجن و دومی نیمگا عربانی کوشش تت کہ آہاں یلاوی دیدن تو بروان اولی جہانی جنگ بنداد بود کہ اشی تہا ترکیہ جرمنی امرداری کو تو عرب گون روبرکتی زور و طاقتا ام پتو بوتن امی امید تھا کہ روبرکتی زور و طاقت آہاں آجوئی دی آئینن او آہانی واتوا جہیں حکومتی جوڑ گئی بھلے جنگ کے علاس بود تچوش بود کہ روبرکتی طاقتا عرب ریاست وط موتا باہر و بانک ہوتا وہ فلسطین آ رہا یہودیہ نہیں دستہ دار عرب دنیا پل پٹے تو جنگ و آشوب دگے شوری ودی بود نو وحدے لوٹ ہمیشت کہ چون عرب یک جا اتفاق کنا گبن پری آترا شاعر و لفظانکار تاکار و ایوالکارا وتی ازمی ہو زانشتی سنچ کار بست پمش کا اما زمانہ کے لفظاں کا ادب الشورا التجمع بزاں آشوبی و امپتی لفظاں کشن
امی آشوب وحدہ کے اما شاعر و لفظاں کارامتی کلم کار بست آہانی تا عراق کے الریاوی الرصافی و القاضوی، مصر بارودی، حافظ ابراہیم شقی محرم، نسیم و ادیب اسحاق، علب قوابی، تیونس الثعلبی و محمد بیرم الخامس، الجزائر عبدالحمید بن بادش، لبنان وسطانی، شام عبدالقادر مغربی و ابراہیم یازجی. طرابلس نوفل و مراکش سلاوی ہوارتند انگتا میں جود و کوشش بوگایتند کہ دومی جہانی جنگ پادت اسے دا عرباں پدا وتی امپتانی امراداری کو تو اصوب مند بتن جنگ کے علاس بت راجانی جہانی ہواریں گل بزا اقوام متحدہ کے قومانی آجوی جارجت تا عرباں سارتیں کی نکشت 950 عرب ملکانی تہا آجوی سارتیں گواتی کا شامبو تو کلم و زبان سر جتگیں بندش و پابندی چست بوان بتن تا عربی لفظاں کے تہا ام یک آشوبی دوری بنا بود امی دورا لفظاں کا دیم روی کنا کت بلے ما لفظاں کے تہا لاتی انچینو کی تہا روار کپتن کہ چریشاں چدو پیسار عرب نبشتہ کارانی جندم آج ناگنات مصر تہا چونائیا لفظاں کے پیسری انڈال زندگی تن آہاں جاجت وہ انچے نبشتہ کار ودی بود کہ آہاں عربی لفظاں کے زمین آباد کو یہ تاکہ تہا شام و لبنان ما لبنان پشن کپتن لبنان تہا بیروت نام گرہ کرزید کہ ادا ورناہی نوشتہ کارا عربی لفظاں کارا تیم رہی دا اولی جہانی جنگا بگڑتا دومی مزن جہانی جنگا شعر و شاعری ہوں رداں کی لفظاں کے وڑا آشوب و امپتی دروری جو بھلے محمود سامی البارودیا کہ اما گوانک جت آئی جگستان لبنان کوان ابراہیم یازجی اشد سر بود یہ شائگان دمگا آفز و شوقی وڑینا امی گوان کے سرا لبے کو آہاں شاعری وابیں دنیا اتہا ایک میڑے جمیں نوکیں پدرے چاوتی پہ تو پیرو کی لفظاں کا نبض و نوشتہ کنک بداد کو شاعری اتہا نوک نوکیں رنگ و لیکاں سرکشے امی وڑا شاعراں کوہنے شراب نوکیں کزگان تہا مان کو تو عربی شاعری اتہا نوکیں تامے ودی کو ما عربی لفظاں کے تہا استیں وحدہ شاعران تہا عمر ابو ریشہ کہ یعنی نام گرہ کرزاں الاختل الصحیرہ طہا مندور علی محمود ایلیا ابو ماضی فرحات سید امیر الموسی الجویلی صالح الطرفی مسلم النظاری عیسیٰ الطرفی عادل العیدری علی الغریبی محمد شمع فاکر محمد امین بن تمیم دال عباس الٹائی و القرودی نام گرک کرزن شاعری اتہا نوک نوکیں تجربہ گم بوا گئیں آزاد لچھائے تجربہ بندہ تما لبنانا کنک بود اشیا پد مصرہ ہم امی تجربہ کنک بود انچو گوشند کہ کوہنے آہدے کے لفظاں کے روبرکت و میانی رودرت کے لفظاں کے مزن باہری چیر ترتک یا زیان بتک آثار قدیمہ ہو کتبہ وانی ہے عزم زانو گراں کے ارچی درگیت یہ آنی چارکی ہم نبی بلے لفظاں کے سفر دیما روان شرمندہ عیشت ایک نگاہ لفظاں کے سفر بارہ عرب دنیا عید کے ملکانی تہا تا میں چینل اگر شما سبسکرائب نہ کتا اشیاء سبسکرائب بکرے مشورہ گوشے کہ اما جاگا کہ ما یہ معلومات ضرورت کرتا ہوں اردو شاعری میں اوریت فکر ڈاکٹر غلام شبیر ارسطو سے ایلیٹ تک ڈاکٹر جمیل جالبیہ کتابیں شرق میرے شمال میں ذوالفقار عادل اشتاں کے عوامی ذرائع ابلاغ ترسیل اور تعمیر و ترقی دیوندر اثر کتاب تو لہتے معلوم داری چا انٹرنیٹ دست کبتگت کے مانا ضرورت شما شنی بابتا پٹو پول کت کنے و شنا گیشتر شرین وڑیا اس سفرہ درگیت کت کنے اگر شما میں چینل سبسکرائب نہ کرتا تو انشاءاللہ میں سبسکرائب بکنے تا آؤ کہ مرا شاوتی کستر سا خاموشا موکل بدیت پاک ہے ہاوندے میار با اٹھت ہسٹری میکر بلوچی میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بکنے